Abantu ba Mukama bagonzebwa munyikirize ntandike no kweyanjura ni nyowe Reverend Father Robert Byamukama Impaka Puli ndi bwana mkuru wa Mpala Catholic Parish for Portal Diocese hakaira kanu munyikirize mbaitieho ubutumwa obwekisibo bana ruhanga tuli mbwire bwekisibo obwire buno obwire bwembaganizo muno mu muntu wa bulikiro mu muntu wa ino kwikiriza mu muntu wa kwikiriza mu Kristo obwire buno obwire bwebiro 40 otabalire muza Sunday kandi ebiro bino biba byokwetekaniriza ebiro bikuru muno ebyokubonabona ebyokufa n'okukumbuka kwa Mukama wetu Yesu Kristo. Obwire bwekisibo bwire obukugarukira Mukama, bwire obwokwesengereza, bwire obwokukora ebikorwa by'embabazi kandi bwire obwokusiiba. Nitusaba abana Ruhanga okwongera kugara obunywani bwaitu na Ruhanga, kugara obunywani bwaitu n'abantu. Obwire bwekisibo bukwekebera kurora omutima gwange ndinta na Ruhanga, kwerora ensonda zange zone z'omutima nk'okunyemeriye na Ruhanga, nimpereza nta Ruhanga okwikiriza kwange kulikuta na Ruhanga, obuhereza bwange buli buta na Ruhanga, nukondole ebisobere byona nsobole okubihamo. Ubu tukaba ntutandika ekisibo umurangi Yoweri akatwegesa kandi yatuterera umuto gwa kabiri kutanga n'okara rwe 12 ngo tutabule bijwaro ebikuru byone bibiri hamitima yeito tuteke mu bijwaro by'yaka twihemu ebijwaro bikuru ebyakaba namanyisa ebe bitarukwatagana na Ruhanga ebitayino bunywane na Ruhanga then tutekemu ebiratusobozesa okuba banywani ba Mukama kandi biratusobozesa okujwara obukristo burungi nahabwekyo Kristo yagenda umakura marungi yatwegesa nko kutusemeriro bwire buno kwesengereza muno tukeze imitima yetu tukasemeze imitima yetu obuntukora engiga enkuru ezekisibo isatu nko kutuzimanyire kusaba muno okukole ibikorwa by'embabazi kandi n'okusiba ana Ruhanga bwire buno bukwerora iyo nko kwoli nukwotero rutambo orole kijwaro hamutima gwange nyiro kya engesombi zona Mukama natusaba bwire buno bwekisibo kuzihamo ebitekereze bibyona Mukama natusaba kubihamo kandi Mukama natusaba no kurora twayambangana kwimucyangana mu maka gaitu oku esala kwesengereza tubantusaba tubansera mani ga Ruhanga tubantugonza Mukama tukunyere mu kwesengereza kwaitu turubate nawe utayina Mukama y'umwana Ruhanga toyine cyo kusobora cyona Mukama natwoleke cyo kuroraho ubwire bwekisibo yiwe nanyo tsana nawe uko akabali mu irungu ya mali biro 80 na yisengereza ense itulumwero irumwe byosyo bingi muno yazugwa stani akaguma hari Yesu na Mosya yamuturuka byokulya yamuturuka habukama yamuturuka likino yamuraganiza kumuhereza ibintu obarateza majhansi akamuramya baitu Kristo akamugambira ikintu kimwe cy'amani kandi cyamazira amani nduga stani ogende kahandiko utaliyosya Mukama Ruhanga wawe yiwe nanyo naitu ntusemera garukali Mukama Ruhanga weitu wenka nuwo tukafora Mukama w'ibintu byona mu bomezi weitu mu mirimo yetu mu buhereza bwaitu mu bulikimo nabweke kisibo urugendo urwo kugara habusyaka okwikiriza kwawe okwikiriza kwange ekisibo urugendo rwo kwindukira Mukama nuwe wenka tukaguma nawe tukihaho buri kimwe cyona ekisibo bwiro bwo kurwanise byose byone byo munyanzigo stani okasigaro inamani yiwe ndi mwana Ruhanga ninkoraliza ebyona kora wabikiriza no itagisa kuteka mugiya zamani mu kwesengereza kandi ne yakabiri eyo kuganyira ubuturukubazaho ebikorwa ebirungi ekikorwa cyo kubanza kirunge cyembaganizo muno nicyo kubanza kuganyirangana kusasirana usoro kwesanga ino munyanzo gwa mutima
so kwesanga nyina munyazo kwa mutima tuli mu kisibo nkino twetekaniriza amahumbuka ga Mukama witu Yesu Kristo tugonza kuhumbuka beto munyazo go cya mwina mutima cya mukwatirire muto kama natweta kuganyirangana ubwire buno kuganyirangana kandi Mukama natusaba kino kukikora nengonzi umuhikirira Francis de Sales nagamba buli kintu cyone cyo gukora kikole umungonzi kandi habungonzi buli kintu cyone cyo gukora kikole umungonzi kandi habungonzi niko kisobole okusinguza byona kandi oyitekanirize amahumbuka kurungi tusobole kuhumbuka na Kristo Pasika nkimanyisa kuhumbuka na Kristo kaba kihango kisiyako kaba mu Kristo musiyake bitaine mugaso bikasigara omukina Kristo wakaba nahumbuka yengoye zibakaba muzingiremo ebintu ebikaba bitaine mugaso byona bikasigara mukina yiwe na nyone tusaba okorole bitaine mugaso byona twabyehaho twahumbuka na Kristo twazoka na Kristo twabahangwa bisiyaka leka tusabe Mukama tukonyere twamani ga moyo mukirire tusobole okorora omubyona byona twayetekaniza kurungi twabona na Kristo twafa na Kristo kandi twahumbuka na Kristo nuko tusobole kujaguza Pasika mu bwomezi bwaitu mu maka gaitu n'ebikaro byona nambe tukuhereza leka tutajwara kwonka tutalya kwonka gaitu tusobole kwetekaniza emitima yaitu munyikirize malire nisaba Mukama atukonyera atuhumukisagwe atusinguze tusobole kujaguza kurungi kandi tusobole okurwanisa ebyosyo byensi byona n'omugisa gwa Ruhanga umusozi wa byona isitwe na mwana na moyo mukirire gubasimukwe gubalinde gubasinguze hati n'ebyo byona kale n'obusinge bwa Mukama